Alright. Here we go. Hvis der er noget her i, ikke, der koster mange penge, I'm gonna kill myself. Alright. Jeg har sleeves. Jeg håber, jeg har nok. Ellers så har jeg dem, jeg fik i pakken. Ellers så... Jeg skal hente mine toploaders, hvis det er, jeg får brug for det. Jeg kan ikke huske, hvor mange pakker der er. Det står på her. 18 booster packs. Bada bing, bada boom. Så. Okay. Starte med... Altså opdele... Okay, lad mig lige... Let me get it. Alright. Der er flest Journey Together, tror jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er 4 Rivals. 4 Mega. 4 med Phantom Flames. Så lad os starte med Journey Together. Crazy at putte så mange Journey Together i, når det er en Phantom Flames box. Men de her, det er dem, der går for lowest price on the market right now. Så vil du have... Fuck det dem, mand. Den her, den føles styk. Okay, wait. Lad os starte fra en ende. Den her video kommer til at være så lang, by the way. Ja, jeg åbner den som en psychopath. Okay, men... Jeg skal også sidde virkelig fucking weird. Ja. Og jeg lægger koden herover, fordi fuck dig, du stjæler ikke min fucking kode. Jeg skal lige... Okay. Here we go. Har vi noget... Er det her ordentlig belysning? I don't think so. Det er lidt bedre. Der er så meget, ikke meget plads på det her bord. Okay. Jeg må lige... Lige stå. Jo, okay. And Joel trick? Oh. That's not gonna happen. Okay. Metapod? That's cute. Lavasta. Training. Jonas Eltro. I have so many of these. Okay. Also got... shiny. I got one of these, but it's fine. I have so many of these. Please, I don't want it anymore. Okay. And Hop Snorlax. I already have this one. First rip. None. Og det er ligesom sådan YouTube-videoer. Jeg ser så mange. Jeg ved ikke med jer, men jeg ser så mange videoer af den der gutten. Should I open it, or should I keep it sealed? Det er sådan ufatteligt. Jeg har allerede brugt den her kode, så no fucking stealing, bitch. Okay. Paras. Milky. Der er lige en Wooper. Jeg skal vise de kort, jeg også købte forleden dag. Jeg har min Wooper-samling er begyndt at blive crazy nu. Imdimp. Og en Colgin. Jeg har også fucking mange der med. Net er også. Jeg har den her i glitter. Hops back. Okay. See shit. This fuck. Beldum. Terrain. Disse. And. I think. Er det her reverse hollow, eller er det her reverse hollow? Jeg kan aldrig huske det. Anyways. The hit was a Butterfree, which is nothing at this point.
But it's so cute. The art is really pretty though. So cute. Anyways. Oven stick. Ribbing. Det her det er en af dem, der føles tykke. Jeg siger altid det. There's probably nothing in here, but yeah. At this point, should I open it or should I keep it? It's too late, too late. I already ripped it. So. Another Enge Joel trick. Is this the same pack? Oh no. Oh no, okay. I just got... Okay, okay. Næste så. Turquoise. Pilgrim. Ooh! We nearly got spoiled there. Credence. Ooh. Paris. But Mariam and... Okay, am I gonna... So far, none. No hits. This, jeg kan mærke, de der sådan 1700 langsomt sådan løber ud, sådan løbende ud af min spargræs. Det er ikke engang, fordi jeg er sådan interesseret i at sælge, eller lige få PCA-tagget. Hvis jeg faktisk skal have valued nogle kort, så skal det være for tag. Fordi de faktisk shower for. Anyways, nej. Oh! No hit, but Wilmer, my love. The completely round Wilmer. Tadpole. Enos Tadpole, even. Crazy. Come on. Florigato. Jeg elsker den her, det var sådan virkelig Florigato. Altså blomsterkæt. Alright. Pangoro. Grimmsnarl. Pins PP up. Attach a basic energy card from your discard pile to one of your bench buttons. Okay, sweet. Okay, Toko. Hops back, and then Lily's Rimbombi. Okay. At least it's cute. That's something. I really want full art. It's been so long since I pulled. Det har været 100 år siden, jeg føler, siden jeg trukkede full art. Like, der var et tidspunkt, hvor jeg trak fucking meget full art pieces, og nu er det bare none. I got so much treasure over here. Godt, jeg ikke har tændt mit kalenderlys i dag. Hold da. Okay. Hvad synes jeg om min so far 9 minutter lang video om bare mig, der åbner Pokémon-kort? Okay. Oh, that's so cute! Oh, Acomella. Whoa, that's actually kind of sick. Coffin, that's sick. That's actually a really cool piece of art. I have so many of these too. I love it. Shop it. Whoa. Hvis bare jeg havde Hops, Rockety, Corviknight, Spiky Energy, Super Potion,
cute. I love it. What an icon. I already have this, but wait, det var ikke engang, hvad hedder det bagerste kort. Alright. First pull, guys. First hit er Ionos Kilowattly, I think. Jeg har allerede den her. Jeg er ikke sikker på. It's somewhere. Men I'm gonna put it in a sleeve anyways. Så kan jeg sælge en af dem. That's pretty cool. This one's low-key prettier than den anden jeg har. Den er lidt mere vibrant. Men slay! Mega slay. Okay, first hit. Ud af mange. Det var femte pakke jeg åbnede. Det var første hit. It's pretty good. That's okay stats so far. I'm gonna put it here. Mit setup lige nu er fucking cursed. Hvis jeg giver jeg lige en behind the scenes senere. Det her, det er... Lige nu så står min telefon sådan op af min laktosepiller. Okay. Well. Jeg har et hopstack nu. Sygt. Fuck. Jeg har så mange fucking kling-clangs. Det er sådan... Jeg tror faktisk, jeg har hele Ends kling-clang samling nu. Okay. Nimble. Full art of Nimble. Larvitar. Pippler. To Ends kling-clang. Ends Castle. Okay, that's pretty cool, når jeg har fucking... Okay, Squawkabilly. Lil Grant, and then... Ooh! Hey! We got a... Dun Space EX. That's pretty sick. That's pretty cool. I like the holographic, but den her er faktisk ret fed. Jeg er ikke så vild med de nyere EX-kort. Den måde, de alle sammen er den samme artstyle. Næsten alle sammen samme artstyle. Og det er alle sammen det her sådan lidt mere... Yeah, I don't know. Still kind of cool. Still really cool. Jeg tjekker value bagefter. Det gider jeg ikke lige nu. Sygt. Second hit. To lige trækker hinanden. That's pretty cool. Alright. Nu tror jeg vil tage... Jeg har hørt Rivals har lidt bedre hits. Så, men jeg tror jeg vil tage Mega først. Så vi lægger dem her. Start med Mega. Først, Lucario. Bertie, jeg skal høre hvad du synes om de nye Mega-udviklinger, hvis du har set dem endnu. Hvis du har kigget på nogle af dem endnu. So far, jeg er ikke sur på dem. Så, just saying. Anyways. Fighting types. Litillo. Clauncher. I love this art style. The like pencil drawing kind of stuff. Tink. Nikit. Handstone. Tinkaton. Volcanion. Boink.
Jinx. Oh, that's kind of cool. Like it's matching. That's kind of cool. Okay. Jinx. Oh. Okay. Choreography. Yay. Well, no hits on that one. Then we got oh, we fået en af hver. That's pretty cool. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad hendes navn er. Mega. Jeg har dens første, dens basic stage i full art. Just flexing. Nej, men I står sgu da ikke oppe i mine laktospiller. De står lige herovre. For helvede, I står oppe af en masse banæs. Jeg ved ikke, om det gør setupet der. Der er så fucking mange af dem her i Pokémon Go. And I'm so... det er bare en fucking sten. Okay, Nikli. Mantine. Oh, that's so cute. Love that art. That's so cute. Perseus. Greaward. Chio? Er det bare en guldfisk? Fucking ildguldfisk, that's sick. Boss's Order. Frostmoth. It's Leo. Snorm. What? And Mega Abomasnow. Abomasnow EX. That's so cool. Jeg elsker, hvad de har gjort med megakortene. Med at gøre det sådan, like, the tofarvede, like, spikes kind of stuff. Yeah, that's sick. Sleep. In you go. Yeah, that's cool. That's a really cool. Og også teksturen, de har lavet på kortene, er også sådan rigid, hvilket er virkelig fedt. Okay, du kommer derover. Resten af jer, in the fucking pile you go. I love the Snorm. I love Snorm. It's so cool. Well, it's not cool, it's just, oh ja, julekalender. Julekalenderkortene så far, promo kort. Ligger herovre. Jeg puttede mit top decks, nu er jeg havde det fremme. Okay. Oh, ja. Cute, mammen. Mig, for real. Okay, den har ondt øje til mig, den der pakke. Okay. Oh, cute Bulbasaur. Swoodle. Energy Switch. Heliolisk. Kadabra. Gigantic. Golden Go. Ooh, Tinker Tough. You know, cool, shiny. Ooh, Energy Switch and shiny. Har jeg mig. Sidste. Mega. Venusaur. I feel like I'm a fake fan for not knowing that one, but jeg kan aldrig huske, hvad udviklingen hed. Jeg kan kun huske, hvad basic stage er næsten.
Det er sådan, I don't know why. Måske det er bare, fordi jeg synes, basic stagene for det meste bare cuter. Så. Nu kan jeg ikke engang samle dem op sådan der. Jeg behøver næsten ikke. Jeg ved jo godt, hvad det er bare en energy kort. Okay. Yes. Corpse. Ooh, that's a cute Sandshoe. Not a Sandshoe. Oh, that's so scary. Just straight looking at you. Tangela. Pyroar. Executor. Risky Runes. Oh, that's crazy. Hvis bare personen ikke har et dark type deck, så er det... Damn. Okay, fuck. A Bayleaf, shiny Bayleaf. Oh, I got spoiled. That is so sick. What? Marshadow. What the hell? Okay, another hit, guys. And then Ascenderath. Sick. What? This full art is so cool. I love it. Just staring at Pikachu like, I'm gonna fuck you up, dude. Yeah, that's sick. Sleep. Hit. We got a hit, boys. So far, 4 hits. Jeg kan ikke se den, når jeg ser stiller den her. 4 hits. Ud af 6 plus 6 plus 4. 10. Ud af 10 pakker. Ja, jo, det giver mening, for jeg er 8 spil. Yes. Så Mega Phantom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, at jeg skal tage Rivals til sidst. This one's, I don't know why, this one seems thickums for some reason. Oh, min plan 2 pisser. Can we see him? He doesn't know. I see the orb of light. Okay. Så jeg venter lige. Alright, we done med pis. Til gengæld skulle jeg prøve at holde dig op. Okay. Jeg gemte ikke engang den der, for jeg er skyld. Nå. Oh, ja. Lopunny! Mega Lopunny! Sick! Sejt, guys. Let's go. De her pakker hates me for some reason. Okay, there we go. Jeg har bare sådan en fucking bunke af trick. Okay, vent. Jeg må lige smide den ned på gulvet. Okay. Chris kommer hjem, og så er jeg bare sådan dækket af fucking shit all over the floors. Okay. Det er sjovt, hvordan vi har fået 2 gange hits, sådan før det var det. Men ja, nå. Basic energy. En Jigglypuff. Cute Jigglypuff. That's so adorable. En cute seal. En Gloom. Carvanha. En Wigglytuff. Eternatus. Okay. What the fuck? Okay. Jumbo Ice Cream heals 80 damage from your active Pokemon. 3 or more energies to it. That's
crazy. What? That's going in the fucking deck. Sorry. Charmander. Zacian and... Ooh! Okay, that's actually pretty cool. And Mega Sharpedo. Sure. I should learn these Pokemon names. And that's even... Come on. Didn't I just pull one? Come on. Yo. Nej. Fanden gør den. If this Pokemon has any damage counters on it, this attack does... What? 150 more damage on top of 120? That's so much. That's fucking wild. Alright. No, but that's cool. Okay. Hit. Was that the first one? Yeah. Oh my god. First hit, boys. And Clevio. And you guys here. Nej, han er så Der bliver lavet dæks bagefter. Det bliver studeret. Jeg har alligevel ikke plads med min mappe eller mit PT. Der er ikke alle mine kort ligger. Sådan af. Ja, lad os da. Mega Charizard. That's so cool. It's hard to open. What? Okay. De her pakker vil bare ikke fucking åbnes. On the floor it goes. So far en god haul, synes jeg. Yamper. Vibrava. Bramble. Dugong. Ludicolo. Brambley Ghast. Blowtorch. Snowball. Oh! I didn't even notice. Oh my god, it's my boy even! It's Wooper! I love him! And we have a Toxicity. Yeah! So, 2 hits in a træk for Phantasmal. Damn! Alright. Wooper goes in the box. Thank you, Wooper. You go in the collection of Wooper cards. Actually, can we put the Wooper on display? Can you move? Thanks. Put my boy in front. Thanks. There you go. Alright. Thanks. Maybe det der, hvor det har været så svært, men der var fucking hits i. Nå. Jeg føler, jeg er sådan YouTuberne. Jeg har bare åbnet Pokémon-kort i en halv time. That's crazy. Jeg burde æde aftensmad. Jeg håber, I ser hele det her igennem. Ellers så bliver jeg ked af det. Kan man lige være sådan, wow. Okay, Dark Type Energy. Looks like I'm making a Dark Type deck. And for some Dark Type Energy. A Lombre. Ooh, oh, that's kind of cool. Oh, den er vil være så sej. Fuck. Hollow. Okay. Dualudon. Yeah. Gligar.
Prinplup. Battle Cage. Side. Just Leon and Flygon. Alright. First, a non-hit from Phantom. Phantasmal Flame. Og den vil have Gengar. Hvad havde vi før? Sådan en billiggut, ikke? Jo, ja. Nå, Gengar. Mega Gengar. Hvis jeg får Mega Gengar-kortet, ikke? Jeg skider i bukserne. Det bliver crazy. Okay. Jesus Christ. Togedemail. Palmy. Charged. Morocro. Gramble. Blowtorch again. Wigglytuff. Artish. Bronzong. Oh. Oh, she's cool. I love this. Not a hit, but still cool. Still cool, still cool. Var det det? Ja. Oh. Ja. Det var det. Nu til Rivals. Distant Rivals. Team Rocket Packs. Jeg synes, de var så fucking seje. Yeah. Yeah, I'm pretty cool. Anyways. I'm so happy about the Wooper. Full out Wooper. I love that made me happy. Tilbage til quiet background i stedet med Pikachu. We got a middle. Cynthia's Freebase. Det er, at hun har en Freebase er sådan en fucking useless Pokémon. Anyways. Team Rocket Startler. Ablin. Team Rocket Zubat. Team Rocket's Weezing. Team Rocket's Petrol. I fucking hate this card. Probopass. Team Rocket's Coffin igen. Er det den samme? Nå, det var Weezing. Så har jeg både Coffin and Racing. Let's go. Team Rockets. Stevens. What is shiny? I think. Yeah. Yeah. No. Yeah. What? Okay. Pretty. Stevens Beldum. And a Gore base. You know I'm all about that base. Oh. Next. Tag den der. Går det over? That's cool. Det er det min form for gambling. Andre gameplay sport. Andre spiller lotto. Jeg åbner på mig. What the f... Hallo?
Sådan der. Jesus. Måske ikke. Fuck, den var limet. Okay, damn. Jeg håber ikke, den er fucking resealed. Så bare... Nej, okay. Den vil ikke være fucking resealed, men ja. Okay. Psychic. Snover. Hippopotas. Team Rockets Ekans. Combusken. Shaming. Ethan's Adventure. Abomasno. Morotum. Electrobus and Cynthia's Rose Red. Jeg er sulten. Jeg er fucking sulten. Low-key glæder mig til det herovre. Jeg tror ikke, vi får nogen hit til den. I feel nothing. Jeg kan ikke huske, hvad ham jeg hedder. Er det ikke Gordon? Eller det er sådan... Nej. Torchic. Rotom. Team Rockets Nidoran. And boy. Stevens Corbink. Team Rockets Houndoom. Energy Recycle. Shuffle up to 5 basic energy cards from your discard playing into your deck. Oh, that's fucking cool. That's a good one. Team Rockets Macro. Team Rockets Pubertar. Sacred Ash. And so. 9. Boys, I think we're done with this. Yeah, I feel nothing. I don't know why. Hvorfor jeg troede, at det her ville være bedre. Ville være en god en at slutte på. Okay, skal vi speedrun sidste pakke? Electricibus. Gibble. Cynthia's Gibble. Skarmory. Ikomori. Ej, jeg samler på de her smaller. Du kommer lidt sådan, så du kan komme i. Så du kan komme i. Yeah, samle dem. Claydol. Is it? Yeah, Stevens Claydol. Team Rockets Ariana. Flotsel. Combusken. Team Rockets Porygon. Oh. Team Rockets Zapdos. Okay, that's kind of cool. Jeg ved godt, det ikke er et hit in that sense, men Team Rockets Zapdos, that's cool. That's sick piece of art. Anyways, that was it. Så det vi havde Wooper, specifikt Paldean Wooper, Mega Sharpedo EX, Marshadow, Full Art, Yenos, Kilowattle, Dudon Space EX og Mega Abomasno EX. Yeah, look at them hits. Yeah, let's go. Yeah, there's another woman in there. Oh my goodness, there's a woman in the grass. Oh, that's so adorable. I love Wooper so much. That's my little guy right there. All right, that is 6 hits i 18 bakker. Tak for det.